mərtəbəsini yaşatın. MMA'de Resey Elim şampiyonu Alibekov Vakıt Şanlı karşımızda Özbekistan Respublikası. Türkiye sevdiğin gelgen azamatına hatırata Şapalıklı'ya Alibekov Vakıt Şan. 22 yaşta boyu 85 santimetre salmağa 85 kilo. Қазақстан Республикасы Тияз Ерланұлы Көкбұраш. Азия чемпионы. Жауынгерлерге жеңіс тілейміз. Дальше. Готов? Готов? Я Баста! Нормально надо. Alhamdulillah. Және бұл салмақта әлем чемпионы Тияз Ерланұлы. Вот вообще